صاحب اختیار. دوست باشید، اتفاق باشید، شکرانه همین دولت کنید، شکرانه همین سرزمین کنید، شکرانه کنید که چنین وطن عزیز و محبوب دارید. ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ. нашри муфассали барнома ахборро бо муҳимтарин мавзӯъҳо манзури шумо мегардонем. дар студия бо шумо фахриддини муҳаммад юсуф ва мадина назарзода. 8 октябр президенти Федератсияи Русия муҳтарам Владимир Путин бо сафари давлатӣ ба ҷумҳурии Тоҷикистон ташриф оварданд. маросими бошукӯҳи истиқболи расмӣ дар майдони қасри миллат ки ба хотири сафари давлатии меҳмони воломақом ороста шуда буд баргузор гардид. 9 октябр музокироти сатҳи олии миёни Тоҷикистону Русия нахуст дар мулоқоти хосаи сарони ду давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва муҳтарам Владимир Путин дар қасри миллат оғоз ёфт. баъд аз маросими имзову табодули санадҳо сарони ду давлати бо ҳам дӯст нишасти матбуотӣ ороста зимнан аз натиҷаҳои мулоқоту музокироти давлатии сатҳи олӣ изҳори қаноат намуданд. ҳаштуми октябр президенти Федератсияи Русия муҳтарам Владимир Путин бо сафари давлатӣ ба ҷумҳурии Тоҷикистон ташриф оварданд. Барои истиқбол омода буд! президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба нишони эҳтироми баланд меҳмони олимақомро гарму самимӣ истиқбол гирифтанд. ба хотири ташрифи давлатии меҳмони олиқадр майдони фурудгоҳи байналмилалии Душанбе бо парчамҳои давлатии ду кишвар, аксҳои сарони давлатҳо ва шиорҳои тараннумгари дӯстии мардумони ду кишвар оро ёфта буд. барои истиқбол роҳрави сурх густурда шуда сарбозони горди фахрӣ аз ду тарафи роҳрав саф оростанд. зимни суҳбати кӯтоҳи дар фурудгоҳ баргузор шуда сарони ду давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва муҳтарам Владимир Путин доир ба барномаи сафари давлатии президенти Федератсияи Русия ба Тоҷикистон, иштирок дар ҳамоиши Осиёи Марказӣ Русия ва ҷаласаи шӯрои сарони кишварҳои иштирокдори Иттиҳоди давлатҳои мустақил табодули андеша намуданд. ёдовар бояд шуд ки 9 октябр сафари давлатии президенти Федератсияи Русия муҳтарам Владимир Путин ба Тоҷикистон идома ёфта, нимаи дуюми рӯз ҳамоиши Осиёи Марказӣ Русия баргузор мешавад. ҷаласаи шӯрои сарони кишварҳои иштирокдори Иттиҳоди давлатҳои мустақил рӯзи 10 октябр доир хоҳад шуд.
бегоҳии 8 октябр президенти Федератсияи Русия муҳтарам Владимир Путин бо сафари давлатӣ ба ҷумҳурии Тоҷикистон ташриф оварданд. 9 октябр маросими бошукӯҳи истиқболи президенти Федератсияи Русия муҳтарам Владимир Путин дар майдони қасри миллат ки ба хотири сафари давлатии меҳмони воломақом ороста шуда буд баргузор гардид. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон президенти Федератсияи Русия муҳтарам Владимир Путинро самимона истиқбол гирифта ба болои шоҳсуфаи фахрӣ даъват карданд. маросими истиқбол бо гузориши командири қаровули фахрӣ ба меҳмони воломақом, садо додани сурудҳои миллии ду кишвар, гузаштан аз назди сафи қаровули фахрӣ, арзи эҳтиром ба парчами давлатии Тоҷикистон ва шиносоӣ бо ҳайатҳои расмии ду ҷониб ҷараён гирифта, бо қадамзании мутантан ва гузаштани ҷузъу томҳои қаровули фахрӣ аз назди сарони ду давлат анҷом ёфт. برای استقبال از پای آماده باش. جناب عالی پرزیدنتی فدراسیای روسیه باتالون قراولی فخری با مناسبت تشریف دولتی شما به سرزمین جمهوری تاجیکستان صف آراسته شد. کماندیر باتالون قراولی فخری پادپالکونیک اشورزاده. Salom. Премьер-министр, руководитель исполнительного аппарата президента, министр
مذاکرات سطح عالی میان تاجیکستان و روسیه در دایره سفر دولتی پرزیدنت فدراسیون روسیه به جمهوری تاجیکستان نخست در ملاقات خاصه سران دو دولت محترم امامعلی رحمان و محترم ولادیمیر پوتین در قصر ملت آغاز یافت. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان مهمان عالی قدر را به تاجیکستان خیر مقدم گفته از گسترش رابطه های دو کشور در ساحه های تجارتی و اقتصادی، فرهنگی و گومانیتری، امنیتی و در عرصه منطقوی و بین المللی اظهار قناعت نمودند. محترم ولادیمیر پوتین در نوبت خود تاجیکستان را همپیمان با اعتماد نامیده اظهار داشتند که روسیه چنین مناسبت‌ها را با آن بلند قدر می‌کند. با اشاره به رشد همکاری تجارتی و اقتصادی از جمله افزایش نمایان حجم گردش مال و محصولات، همچنین به نتیجه‌های انتظاری از مذاکرات امروزه اظهار باور کرده شد که رابطه‌های تاجیکستان و روسیه منبعد هم به نفع مردمان دو کشور به میلان گسترش خواهند یافت. مذاکرات سطح عالی میان تاجیکستان و روسیه سپس در ملاقات وسیع با اشتراک هیئت‌های رسمی دو کشور ادامه یافت. روسیه برای تاجیکستان یکی از شریکان اساسی سیاسی و اقتصادی می باشد. اظهار داشتند در آغاز مذاکرات سرور دولت ما محترم امامعلی رحمان. در ادامه محترم امامعلی رحمان ذکر نمودند که ما در ساحه‌های تجارتی و اقتصادی و فرهنگی و گومانیتری همچنین در بخش امنیت همکاری نزدیک داریم. با یادآوری از جلسه چند پیش برگزار شده کمیسیون مشترک بین حکومتی عاید به همکاری تجارتی و اقتصادی، سرور دولت ما محترم امامعلی رحمان تاکید نمودند که بسیار مسئله ها در دایره کار این کمیسیون حل خود را می‌یابند. تاکید گردید که سندهای امروز امضا شونده نیز بر رشد همکاری برای هر دو کشور سودبخش تکانی نو می‌بخشند. گفت و شنیدهای سطح عالی تاجیکستان و روسیه دایره وسیع مسائل از ساحه‌های انرژتیک، بخش‌های گوناگون صنعت، سرمایه‌گذاری، نقلیات، کشاورزی و اقتصاد رقمی تا علم و معارف و امنیت و مدافع را فرا گرفتند. در این زمینه با آماده نمودن کادرها و متخصصان درجه بلند ساحه‌های گوناگون و همچنین به مهاجرت مهنتی و گسترش رابطه‌های بین منطقوی توجه ظاهر کرده شد. امکانات توسعه همکاری‌های سرمایه‌گذاری در بخش‌های استخراج معدن و صنعت کارکرد، بخصوص کارکرد محصولات کشاورزی، صنعت سبک و خوراکواری و تولید مصالح ساختمانی مورد توجه قرار داشت. گسترش دالان‌های نقلیاتی و لوجستیکی، تامین استواری شبکه‌های بارکشانی، رشد همکاری در سمت اقتصادیات رقمی و تطبیق تکنولوژی‌های نو در مد نظر قرار گرفت. هماهنگی و همکاری زیچ مقامات حفظ حقوق مدافع و خدمات مخصوص دو کشور در سمت تامین امنیت از جمله مبارزه با تروریسم، افراطگرایی و ایدئولوژی رادیکالی، مبارزه با قاچاق مواد مخدر، تهدیدهای کیبری و دیگر شکل‌های جنایتکاری فرامرزی با قناعتمندی تاکید گردید. اظهار باور کرده شد که گسترش شریکی استراتژی و همپیمانی تاجیکستان و روسیه به نفع مردمان هر دو کشور و تحکیم صلح و ثبات درازمدت در منطقه خدمت خواهد کرد. پس از ملاقات و مذاکرات سطح عالی مراسم امضای سندهای دوجانبه برگزار شد که ضمن آن 16 سند نو همکاری بین دولتی و بین حکومتی و میان ساختارهای گوناگون تاجیکستان و روسیه امضا و تبادل کرده شدند. زیر اظهارات مشترک پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و پرزیدنت فدراسیون روسیه درباره تعمیق مناسبت‌های شریکی استراتژی و همپیمانی تاجیکستان و روسیه، سران دو دولت محترم امامعلی رحمان و محترم ولادیمیر پوتین امضا گذاشتند. پانزده سند دیگر اینهایند: نقشه چاره‌بینی‌ها عاید به افزایش حجم سودای متقابله میان جمهوری تاجیکستان و فدراسیون روسیه برای سالهای 2025-2030. سازشنامه سرمایه‌گذاری میان حکومت جمهوری تاجیکستان و کنسورسیوم گروه شرکت‌های BTK عاید به عملی‌سازی لایحه تشکیل
кластери саноати сабуки гурӯҳи ширкатҳои БТК дар ҷумҳурии Тоҷикистон. созишнома миёни ҷумҳурии Тоҷикистон ва Федератсияи Русия дар бораи мақоми ҳуқуқии намояндагиҳои мақомоти салоҳиятдор оид ба масъалаҳои корҳои дохилӣ ва муҳоҷират дар ҷумҳурии Тоҷикистон ва Федератсияи Русия. созишнома миёни ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳукумати Федератсияи Русия дар бораи муоинаи тиббии шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон барои ворид шудан ба ҳудуди Федератсияи Русия бо мақсади амалӣ намудани фаъолияти меҳнатӣ. протокол дар бораи ворид намудани тағйирот ба созишнома миёни ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳукумати Федератсияи Русия оид ба ҷалби муташаккилонаи шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон барои амалӣ намудани фаъолияти меҳнатии муваққатӣ дар ҳудуди Федератсияи Русия аз 17 апрели соли 2019. созишнома дар бораи ҳамкорӣ миёни Гвардияи Миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва хадамоти федералии қушунҳои Гвардияи Миллии Федератсияи Русия. созишнома миёни Кумитаи давлатии идораи замин ва геодезии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва хадамоти федералии ба қайдгирии давлатӣ, кадастр ва харитасозии Федератсияи Русия оид ба ҳамкорӣ бо мақсадҳои рушд ва ғанигардонидани геопортали инфрасохтори маълумоти фазоии давлатҳои иштирокчии Иттиҳоди давлатҳои мустақил. харитаи роҳ оид ба ҳамкориҳо дар самти нақлиёт барои солҳои 2025-2030 миёни Вазорати нақлиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Вазорати нақлиёти Федератсияи Русия. ёддошти тафоҳум дар самти мубориза бар зидди вабо миёни Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва хадамоти федералии назорат оид ба ҳифзи ҳуқуқи истеъмолкунандагон ва некуаҳволии инсони Федератсияи Русия. ёддошти тафоҳум миёни Кумита оид ба таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Вазорати маорифи Федератсияи Русия оид ба ҳамкорӣ дар соҳаи таҳсилоти миёнаи касбӣ, таълими касбӣ, дахлдори иловагӣ ва таълими касбӣ. харитаи роҳ миёни Вазорати саноат ва технологияҳои нави Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Корпоратсияи давлатии энергияи атомии Росатом оид ба татбиқи санҷиши пеш аз лоиҳавии радиатсионӣ ва тадқиқоти партовгоҳи деҳмой дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва таҳияи асосҳои молиявии иқтисодии безараргардонии он. ёддошти тафоҳум миёни хадамоти назорати давлатии тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва хадамоти федералии назорат дар соҳаи тандурустии Федератсияи Русия. ёддошти тафоҳум миёни хадамоти алоқаи назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва хадамоти федералии назорати алоқа, технологияҳои иттилоотӣ ва коммуникатсияи оммавии Федератсияи Русия оид ба масъалаҳои истифодаи спектри радиобасомат, муқовимат ба паҳншавии иттилоот ва ё захираҳои иттилоотии ғайриқонунӣ дар шабакаи интернет, муқовимат ба зангҳои қаллобӣ ҳангоми расонидани хизматрасониҳои алоқа. созишномаи сармаякгузорӣ миёни ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, корхонаи воҳиди давлатии коргоҳи мошинасозии назди Вазорати саноат ва технологияҳои нави Ҷумҳурии Тоҷикистон ва шахси ҳуқуқӣ ваколатдори Федератсияи Русия оид ба таъсиси парки саноатии Тоҷикистон ва Русия. созишномаи ҳамкорӣ миёни Агентии хизмати давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Академияи Русиягии хоҷагии халқ ва хизмати давлатии назди Президенти Федератсияи Русия. Уважаемые представители средств массовой информации, уважаемый Владимир Владимирович, еще раз искренне приветствую вас и официальную делегацию Российской Федерации в Республике Таджикистан. Сегодня состоялись содержательные и конструктивные переговоры, в ходе которых мы обсудили широкий спектр вопросов двусторонней и многосторонней повестки. Наш диалог в атмосфере взаимопонимания еще раз подтверждает высокий уровень отношений между Таджикистаном и Россией. В этом контексте мы высказались за продолжение политического диалога на различных уровнях. Мы отметили стабильный рост взаимной торговли. Было подтверждено внимание, заинтересованность в
наращивание торгово-экономических связей, диверсификации товарооборота. Также были рассмотрены вопросы привлечения инвестиций, создания совместных предприятий и реализации совместных проектов в приоритетных секторах экономики. Это прежде всего различные сферы промышленности, особенно горнорудной, легкой, пищевой и перерабатывающей промышленности, а также цветная металлургия. Мы также высказали за инвестиционное сотрудничество в областях энергетики, транспорта и сельского хозяйства. Наряду с этим мы придаем особое значение развитию взаимодействия в сфере цифровой экономики и искусственного интеллекта. Договорились об активизации контактов между деловыми кругами двух стран и создании благоприятных условий для инвестиций. В свете наших последних договоренностей мы отметили необходимость скорейшей реализации соглашения о создании индустриального парка в Таджикистане. Подчеркнули важность дальнейшего развития межрегионального сотрудничества. Стоит отметить, что сегодня около 80 субъектов Российской Федерации имеют соглашение о торгово-экономическом и культурно-гуманитарном сотрудничестве с регионами Таджикистана. В гуманитарном измерении мы уделили внимание вопросам науки и образования, культуры и искусства. С удовлетворением отметили увеличение российских правительственных квот для студентов из Таджикистана. Признательны Российской Федерации за поддержку подготовки преподавателей русского языка, издание учебников и учебных пособий на русском языке для школ Таджикистана, а также строительстве 5 школ с русским языком обучения. Также признательны за поддержку и содействие в строительстве Центра для одаренных детей и Русского драматического театра имени Маяковского в Душанбе. В этом контексте мы подчеркнули востребованность продолжения подготовки специалистов в области театра и кино в ведущих профильных учебных заведениях России. Мы достигли договоренности о поддержке академических обменов, совместных исследовательских инициатив, проведения форумов творческой и научной интеллигенции. Подчеркнули важность дальнейшего расширения связи в сферах туризма и спорта как фактора, способствующего сближению наших народов, особенно молодежи. Особое внимание в ходе переговоров было уделено вопросам региональной и международной безопасности. Обстоятельно обсудили ситуацию в регионе, уделив отдельное внимание таким вызовам и угрозам, как терроризм, экстремизм, контрабанда оружия и киберугрозы. Подчеркнули важность дальнейшей координации усилий для эффективного противостояния этим вызовам. Дали высокую оценку слаженному взаимодействию между правоохранительными органами, спецслужбами и оборонными ведомствами двух стран. Подчеркнули важность укрепления взаимодействия подготовки кадров для правоохранительных органов, спецслужб, а также военных и военно-технических специалистов. Мы также обменялись мнениями по укреплению взаимодействия на площадках международных и региональных организаций, где наши страны традиционно имеют близкие подходы. По итогам переговоров подписали солидный пакет двухсторонних документов по важным сферам сотрудничества. В частности, были подписаны документы по вопросам трудовой миграции, которые укрепляют правовую основу дальнейшего развития взаимодействия в данном направлении. В этом контексте было отмечено, что миграционное сотрудничество сторон продвигается в конструктивном русле. Подтвердили нашу общую готовность к дальнейшему углублению партнерской связи по всем направлениям и практической реализации достигнутых договоренностей.
Убежден, что итоги сегодняшних переговоров придадут новый импульс развитию таджикско-российского сотрудничества. Они обеспечат дополнительную динамику реализации совместных проектов и откроют новые горизонты нашего взаимодействия. С большим удовольствием передаю слово президенту Российской Федерации, уважаемому Владимиру Владимировичу Путину. Пожалуйста. Спасибо. Уважаемый Эмомали Шарипович, дамы и господа, дорогие друзья, прежде всего хотел бы еще раз поблагодарить президента Таджикистана Эмомали Шариповича Рахмона за приглашение посетить Таджикистан с государственным визитом, за теплый и радушный прием, оказанный всей российской делегации, и за вчерашний дружеский вечер, который мы провели вдвоем. Он был не только приятным, но и очень полезным с точки зрения нашего делового общения. Конечно же, согласен с Эмомали Шариповичем, наши переговоры действительно прошли в деловом и конструктивном ключе, были содержательными и результативными. И это полностью отвечает дружественному и союзническому характеру наших отношений. Мы подробно обсудили широкий спектр вопросов двустороннего взаимодействия в политике, в безопасности, экономике, торговле, социальной и культурно-гуманитарной областях. Обменялись мнениями по ряду насущных тем международной и региональной повестки. В принятом нами с Эмомали Шариповичем совместном заявлении поставлены новые, большие, амбициозные задачи по дальнейшему углублению российско-таджикского союзнического взаимодействия. Этому будут способствовать и подписанные сегодня, вот только что, межгосударственные, межправительственные и межведомственные документы. Отмечу, что Россия является одним из крупнейших внешнеторговых партнеров Таджикистана. В прошлом году товарооборот увеличился более чем на 7%, достиг $1,5 миллиарда, а в текущем году рост продолжается. Я уже об этом говорил, хочу повторить это с удовольствием. На 17,3% уже вырос в этом году. Наша страна входит в число ведущих инвесторов в таджикистанскую экономику. В республике работает свыше 300 предприятий с российским участием, а в целом наши капиталовложения российские составили более $500 миллионов. Россия и Таджикистан практически полностью перешли в финансовых взаимоотношениях на использование национальных валют. Их доля в коммерческих сделках по итогам 2024 года составляет свыше 97%. Выстраиваются устойчивые каналы кредитно-банковского сотрудничества. Российские и таджикистанские граждане имеют возможность выполнять трансграничные переводы денежных средств через систему быстрых платежей. На территории Таджикистана принимаются российские платежные карты МИР. Активно работает межправкомиссия, по линии которой реализуется программа экономического сотрудничества до 2027 года. В развитии программы сегодня одобрен и план совместных мероприятий по увеличению товарооборота в 2,5 раза к 2030 году. Наша страна поставляет значительные объемы нефти, нефтепродуктов в республику, почти целиком покрывает потребности таджикистанской экономики. Причем поставки энергоносителей осуществляются на льготной основе без взимания экспортных таможенных пошлин. Этот вопрос ставил в свое время президент Таджикистана. Мы, как и договаривались, исполнили. Россия помогает Таджикистану в развитии гидроэнергетики. Построенная при участии нашей страны Санагдудинская ГЭС производит 12% потребляемой в республике электроэнергии. Российские компании готовы и далее оказывать содействие в эксплуатации и модернизации существующих в Таджикистане мощностей электрогенерации. И при этом предлагают передовые технологии, отвечающие самым современным стандартам безопасности и экологическим требованиям. Видим перспективы и для партнерства в мирном атоме. Госкорпорация «Росатом» открыта к сотрудничеству и располагает уникальными компетенциями, не имеющими аналогов в мире. В том числе это касается и возведения малых модульных реакторов. Россия и Таджикистан реализуют крупные совместные проекты в промышленной кооперации.
В частности, общими усилиями в республике создается кластер легкой промышленности полного цикла, от выращивания хлопка до производства готовых швейных изделий. Ведется активная работа по строительству в Душанбе российско-таджикистанского индустриального парка. Наша страна помогает Таджикистану в реабилитации территорий, подвергшихся воздействию горных и уранодобывающих производств. Сегодня утверждена дорожная карта совместных действий по рекультивации полигона отходов Дигмай. Напомню, что в России живут и трудятся порядка 1 миллиона граждан Таджикистана, больше миллиона. Они заняты в самых разных отраслях, особенно в таких динамично развивающихся, как строительная и жилищно-коммунальная сфера, транспорт, логистика, и вносят свой весомый вклад в рост российской экономики. Что немаловажно, их денежные переводы на родину являются серьезным подспорьем для своих семей и для таджикистанской экономики в целом. Мы стремимся обеспечить гражданам Таджикистана достойные условия труда и социальной защиты. Российские профильные ведомства находятся в тесном контакте с таджикистанскими коллегами по всем актуальным вопросам миграционной политики. Продвигается сотрудничество и в культурно-гуманитарной области. Как известно, в Таджикистане русский язык имеет конституционный статус языка межнационального общения. Мы знаем, какое внимание уделяет этому президент республики, и выражаем самые искренние слова благодарности. Успешно осуществляется совместный проект школьного обучения на русском языке. В 5 школах в Душанбе и других городах по российским образовательным программам и стандартам обучения учатся порядка 5,7 тысяч учеников. В рамках инициативы «Российский учитель за рубежом» в прошлом году в Таджикистан для преподавания направлено более 100 педагогов из России. В российских вузах, их филиалах в республике, а также в Российско-Таджикском славянском университете обучаются около 35 тысяч студентов. Для нужд республики выделена одна из самых крупных среди стран СНГ квот – 1000 государственных стипендий России. При поддержке России в Душанбе идет строительство Международного образовательного центра для одаренных детей и нового здания Государственного русского драматического театра имени Владимира Маяковского. Это все тоже инициатива президента республики. Рассчитываем, что эти культурные объекты будут введены в эксплуатацию уже в 2027 году. В нынешнем году в наших странах широко отмечалось 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Это действительно общая победа всех народов Советского Союза. И мы хорошо понимаем и знаем, какой ценой она досталась. Дорожим памятью о героизме отцов, дедов, наших прадедов, отстоявших жизнь и свободу для будущих поколений наших стран. Хотел бы, пользуясь случаем, еще раз выразить признательность Эмомали Шариповичу за то, что он принял наше приглашение и сам приехал 9 мая в Москву на праздничные мероприятия Дня Победы, а в торжественном параде на Красной площади приняло участие подразделение вооруженных сил Таджикистана. Обсуждение актуальной внешнеполитической проблематики вновь подтвердило общность позиций двух стран. Россия и Таджикистан привержены принципам верховенства международного права, суверенитета, невмешательства во внутренние дела. Мы плотно координируем подходы и на ключевых многосторонних площадках ООН, ОДКБ и ШОС. В текущем году Таджикистан успешно председательствует в Содружестве независимых государств, и мы, естественно, стремимся оказать таджикистанским друзьям всяческое содействие. А завтра, как известно, пройдет саммит лидеров СНГ. Россия традиционно вносит существенный вклад в поддержание мира и стабильности в Центральноазиатском регионе. При этом мы активно взаимодействуем с таджикистанскими коллегами, развивая оборонное, военно-техническое, антитеррористическое и антинаркотическое сотрудничество. Гарантом безопасности в Таджикистане и во всем регионе является в том числе дислоцированная в республике 201-я российская военная база. И в заключение хотел бы еще раз подчеркнуть, что мы всегда
готовы к расширению нашего сотрудничества. Мы удовлетворены и состоявшимися сегодня переговорами. Убежден, их результаты будут способствовать дальнейшему укреплению многоплановых российско-таджикистанских отношений на благо наших стран и народов наших государств. Благодарю вас за внимание. نهم اکتبر پرزیدنت جمهوری آذربایجان محترم ایلهام علیف جهت اشتراک در سمیت سران کشورهای اشتراکدار اتحاد دولت‌های مستقل به جمهوری تاجیکستان تشریف آوردند. در فرودگاه بین المللی دوشنبه مهمانی عالی قدر را رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی گرم و صمیمی استقبال نمودند. جناب عالی و سرزمین مهمان‌نواز پاکستان خوش آمده. سرده علی‌نهر به نفرات تاجیکستان خوش آمدید. نهم اکتبر پرزیدنت جمهوری قزاقستان محترم قاسم ژومارت توکایف با مقصد اشتراک در همایش آسیای مرکزی روسیه و جلسه شورای سران کشورهای اشتراکدار اتحاد دولت‌های مستقل وارد شهر دوشنبه شدند. در فرودگاه بین المللی شهر دوشنبه مهمانی عالی قدر پرزیدنت جمهوری قزاقستان محترم قاسم ژومارت توکایف را سروزیر جمهوری تاجیکستان قاهر رسولزاده گرم و صمیمی استقبال نمودند. برای استقبال آماده بود. جناب عالی و سرزمین مهمان نوازی تاجیکستان خوش آمده. جاغری مرتبلی قوناقچه تاجیکستانға خوش geldiniz. خوش آمده.
9 октябр президенти ҷумҳурии Қирғизистон Муҳтарам Садыр Жапаров бо мақсади иштирок дар ҳамоиши Осиёи Марказӣ Русия ва ҷаласаи шӯрои сарони кишварҳои иштирокдори Иттиҳоди давлатҳои мустақил вориди шаҳри Душанбе шуданд. Дар фурудгоҳи байналмилалии шаҳри Душанбе меҳмони олиқадр президенти ҷумҳурии Қирғизистон Муҳтарам Садыр Жапаровро сарвазири кишвар Қоҳир Расулзода самимона истиқбол намуданд. جنابی عالی از سرزمین مهمان‌نوازی تاجیکستان خوش آمدید. Sizi dolu bulduk. Her cana mehmanlar Tacikistan'dan hoş geldiniz. نهم اکتبر پرزیدنت ترکمنستان محترم سردار بردیمحمدوف با مقصد اشتراک در همایش آسیای مرکزی روسیه و جلسه شورای سرانی کشورهای اشتراکداری اتحادیه دولت‌های مستقل وارد شهر دوشنبه شدند. در فرودگاه بین‌المللی شهر دوشنبه مهمانی اعلیقدر و سروزیر کشور قاهر رسولزاده صمیمانه استقبال نمودند.
9 октябр президенти ҷумҳурии ӯзбекистон муҳтарам Шавкат Мирзиёев барои иштирок дар саммити дуюми Осиёи Марказии Русия ва ҷаласаи шӯрои сарони кишварҳои Иттиҳоди давлатҳои мустақил бо сафари корӣ ба ҷумҳурии Тоҷикистон ташриф оварданд. Дар фурудгоҳи байналмилалии Душанбе меҳмони олиқадрро сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Қоҳир Расулзода ва дигар шахсони расмӣ истиқбол гирифтанд. президенти ҷумҳурии Беларус Александр Лукашенко барои иштирок дар ҷаласаи шӯрои сарони кишварҳои Иттиҳоди давлатҳои мустақил бо сафари корӣ ба ҷумҳурии Тоҷикистон ташриф оварданд. Дар фурудгоҳи байналмилалии Душанбе меҳмони олиқадрро сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Қоҳир Расулзода ва дигар шахсони расмӣ истиқбол гирифтанд. Ҷаноби олӣ, ба сарзамини меҳмоннавози Тоҷикистон хуш омадед. Ваше превосходительство, сардечно запрашиваем у гостиной Таджикистан. Хуш омадед. Спасибо.
9 октябр президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар ҳошияи ҳамоиши осиёи марказии русия ва ҷаласаи шӯрои сарони давлатҳои иштирокдори иттиҳоди давлатҳои мустақил бо президенти ҷумҳурии қазоқистон муҳтарам қосим жомарт тоқаев мулоқот намуданд. сарвари давлати мо муҳтарам эмомалӣ раҳмон изҳор доштанд ки қазоқистон аз шарикони муҳими тоҷикистон ба ҳисоб меравад ва мо алоқаманди рушди шарикии стратегию ҳампаймонии давлатҳоямон мебошем. муҳимияти шартномаи ҳампаймонӣ ки имкониятҳои нави рушди ҳамаҷонибаи ҳамкориро миёни ду давлат фароҳам меорад таъкид гардид. гуфта шуд ки дар нимсолаи якуми соли 2025 ҳаҷми тиҷорати дуҷониба ба 670 миллион сомонӣ расид ки ин нишондиҳанда пешсафии қазоқистонро дар миёни шарикони тиҷоратии тоҷикистон собит менамояд. барои боз ҳам беҳтар гардонидани нишондиҳандаҳои тиҷорати дуҷониба, зиёд намудани номгӯи маҳсулоти содиротию воридотӣ ва фаъолгардонии бештари кори комиссияи байни ҳукуматӣ зарур шумурда шуд. ба масоили рушди ҳамкорӣ дар соҳаҳои энергетика, саноат, сармоягузорӣ, технологияҳои нав аз ҷумла дар самтҳои сабз таваҷҷӯҳ зоҳир гардид. масоили рушди ҳамкории дуҷониба дар соҳаҳои башарӣ аз ҷумла маориф ва фарҳанг ҳам аз мавзӯъҳои муҳими суҳбат буд. ҷонибҳо ҳамчунин доир ба масоили ҳамкорӣ дар доираи созмонҳои минтақавию байналмилалӣ табодули афкор анҷом доданд. президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар ҳошияи ҳамоиши осиёи марказии русия ва ҷаласаи шӯрои сарони давлатҳои иштирокдори иттиҳоди давлатҳои мустақил бо президенти ҷумҳурии қирғизистон муҳтарам Садир Жапаров мулоқот намуданд. президенти кишвар муҳтарам эмомалӣ раҳмон таъкид доштанд ки бо шарофати саъю кӯшиши муштарак ва фазои дӯстиву ҳамдигарфаҳмӣ мо тавонистем тамоми масъалаҳои мавҷударо дар муносибатҳои дуҷониба ҳал намоем. амалисозии тафовуқоти қаблан ба дастомада зарур шумурда шуд. ба истифодаи самараноки имконоти шӯрои ҳамоҳангсозии байнидавлатӣ ва шӯрои байниҳукуматӣ оид ба татбиқи иқтидори тиҷоратию иқтисодӣ таваҷҷӯҳи зиёд зоҳир гардид. гуфта шуд ки мо бояд доираи муносибатҳои фарҳангӣ ва гуманитариро васеъ созем. ҳамкории наздики кишварҳо дар доираи созмонҳои минтақавию байналмилалӣ ва дастгирии ташаббусҳои якдигар дар арсаи байналмилалӣ таъкид карда шуд. ҳамчунин атрофи таҳкими ҳамкорӣ доир ба масъалаҳои амнияти минтақавӣ, вокуниш ба таҳдиду хатарҳо гуфтугӯи судманд сурат гирифт. 9 октябр президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар ҳошияи ҳамоиши осиёи марказии русия ва ҷаласаи шӯрои сарони давлатҳои иштирокдори иттиҳоди давлатҳои мустақил бо президенти туркманистон муҳтарам Сердар Бердимухаммедов мулоқот намуданд. дар вохӯрии масъалаҳои мубрами ҳамкории дуҷониба ва рӯзномаи минтақавию ҷаҳонӣ баррасӣ шуд. роҳбари давлати мо муҳтарам эмомалӣ раҳмон таъкид доштанд ки тоҷикистон ба рушди ҳамкории тиҷоратию иқтисодӣ бо туркманистон аҳамияти хоса медиҳад. ҷонибҳо омодагии худро ба рушди ҳамкорӣ барои ҷонибҳо судманд дар соҳаҳои энергетика, саноат ва кишоварзӣ аз ҷумла самтҳои нави сабз баён карданд. ҳамзамон таъсиси корхонаҳои муштарак ва зиёд кардани содироти маҳсулоти саноатӣ ва кишоварзӣ зарур шумурда шуд. таваҷҷӯҳи махсус ба ҳамкории нақлиётӣ ва коммуникатсионӣ низ зоҳир гардид. густариши равобити фарҳангию гуманитарӣ аз ҷумла баргузории рӯзҳои фарҳанг ва дигар чорабиниҳои муштарак муҳим арзёбӣ шуданд. 9 октябр президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар ҳошияи ҳамоиши осиёи марказии русия ва ҷаласаи шӯрои сарони давлатҳои иштирокдори иттиҳоди давлатҳои мустақил бо президенти ҷумҳурии ӯзбекистон муҳтарам Шавкат Мирзиёев мулоқот намуданд. дар оғози суҳбат сарвари давлати мо муҳтарам эмомалӣ раҳмон таъкид намуданд ки вохӯриҳои мунтазам дар сатҳи олӣ имкон медиҳанд то масъалаҳои муҳими ҳамкории тоҷикистону ӯзбекистон баррасӣ шуда мавқеи ҷонибҳо оид ба самтҳои калидӣ ҳамоҳанг гарданд. сарони давлатҳо ба рушди устувори муносибатҳои ду кишвар баҳои баланд дода ба баррасии вазъ ва дурнамои ҳамкории стратегӣ ва ҳампаймонии тоҷикистону ӯзбекистон изҳори омодагӣ намуданд. таъкид гардид ки густариши ҳамаҷонибаи иқтидори тиҷоратию иқтисодӣ яке аз самтҳои муҳими рӯзномаи дуҷониба ба ҳисоб меравад. фаъолияти самарабахши комиссияи байниҳукуматӣ оид ба ҳамкории тиҷоратию иқтисодӣ ки ҷаласаи навбатии он дар шаҳри Хиваи ҷумҳурии Ӯзбекистон баргузор гардид бо қаноатмандӣ таъкид гардид. барои густариши ҳамкорӣ дар соҳаҳои энергетика, саноат ва ҷорӣ намудани технологияҳои нав аз ҷумла сабз ибрози омодагӣ карда шуд. аз рушди мусбати робитаҳои байниминтақавӣ ва ҷоно гардидани робитаҳои миёни минтақаҳои ду кишвар изҳори қаноатмандӣ карда шуд. ба масъалаҳои ҳамкории фарҳангиву гуманитарӣ таваҷҷӯҳи хос зоҳир гардид. зарурати идома додани табодули илмию фарҳангӣ таъкид гардид. дар анҷоми мулоқот сарони ду давлат ҳамчунин ҳамкории судманди тоҷикистону ӯзбекистонро дар чаҳорчӯби созмони милали муттаҳид ва дигар созмонҳои минтақавию ҷаҳонӣ
تاکید نمودند. اظهار باور کرده شد که اقدام‌های مشترک عملی شونده به نفع مردم دو دولت برادر خدمت خواهند کرد. 9 октябр дар бӯстонсарои шаҳрии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таҳти раёсати президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамоиши Осиёи Марказии Русия баргузор шуд. 9 октябр дар бӯстонсарои шаҳрии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таҳти раёсати президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамоиши Осиёи Марказӣ Русия баргузор шуд. дар макони чорабинӣ кохи ҳамоишҳо президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сарони давлатҳои иштирокдори ҳамоишро як гарму самимӣ истиқбол гирифтанд. барои иштирок дар ин ҳамоиш сарони давлатҳои Осиёи Марказӣ ва Русия президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, президенти ҷумҳурии Қазоқистон муҳтарам Қосимҷомарт Токаев, президенти ҷумҳурии Қирғизистон муҳтарам Садир Жапаров, президенти Федератсияи Русия муҳтарам Владимир Путин, президенти Туркманистон муҳтарам Сердар Бердимухаммедов ва президенти ҷумҳурии Узбекистон муҳтарам Шавкат Мирзиёев ба ҳам омаданд. дар толори бошукӯҳи саразм ҳамоиши дуюми Осиёи Марказӣ Русия таҳти раёсати президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба кори худ оғоз кард. нахуст сарвари давлати мо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иштирокдорон меҳмонони воломақомро самимона ба Тоҷикистон хайрамақдам гуфта изҳори бовар намуданд ки натиҷаҳои ҳамоиш ба таҳким ва густариши минбаъдаи ҳамкории судманди бисёрҷониба дар қолаби Осиёи Марказӣ Русия мусоидат менамояд. роҳбари давлати мо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид намуданд ки рӯзномаи нишаст масоили муҳими ҳамкории минтақавиро дар бар мегирад. густариши робитаҳои тиҷоративу иқтисодӣ, мусоидат ба афзоиши сармоягузорӣ, рушди ҳамкории гуманитарӣ ва таҳкими амнияти минтақавӣ аз ҷумлаи самтҳои афзалиятнок номида шуд. изҳори итминон карда шуд ки қарорҳои аз рӯи натиҷаҳои муҳокима қабулшаванда ба таҳкими рӯҳияи ҳамбастагӣ ва ҳамдигарфаҳмӣ миёни кишварҳои иштирокдори қолаби Осиёи Марказӣ Русия замина мегузорад. президенти кишвари мо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иброз доштанд ки иштироки фаъоли сарони давлатҳо ва ниҳодҳои дахлдори онҳо ҳадафмандии ҷонибҳоро ба рушди муколама ва таҳкими ҳамкории стратегӣ миёни кишварҳои минтақа ва Федератсияи Русия нишон медиҳад. дар идома ба масъалаҳои таҳкими робитаҳои тиҷоративу иқтисодӣ, сармоягузорӣ ва гуманитарӣ, инчунин ба саъю кӯшишҳои муштарак баҳри таъмини субот ва амнияти минтақавӣ таваҷҷӯҳи махсус зоҳир карда шуд. дар идомаи ҳамоиш сарони ҳамаи давлатҳои иштирокдор сухан ронда доир ба мавзӯъҳои мубрами матраҳ изҳори андеша карданд. дар фарҷом кори ҳамоиши Осиёи Марказӣ Русияро президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷамъбаст карда ба иштирокдорони он барои кори созандаву судманд изҳори сипос намуданд. аз рӯи натиҷаи кори ҳамоиш эъломияи ҷамъбастии ҳамоиши Осиёи Марказӣ Русия ва нақшаи амали якҷоя барои солҳои 2025-2027 қабул гардид. шоми рӯзи 9 октябр президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ифтихори роҳбарони давлатҳои иштирокдори ҳамоишҳои Осиёи Марказӣ Русия ва ҷаласаи шӯрои заррони давлатҳои аъзои иттиҳоди давлатҳои мустақил дар бӯстонсарои шаҳрӣ зиёфати ғайрирасмӣ оростанд ки бо фазои гарму самимияш ба як маҳфили шоми дӯстӣ табдил ёфт. таваҷҷӯҳ намоед. шоми рӯзи 9 октябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ифтихори роҳбарони давлатҳои иштирокдори ҳамоишҳои Осиёи Марказӣ Русия ва ҷаласаи шӯрои сарони давлатҳои аъзои иттиҳоди давлатҳои мустақил дар бӯстонсарои шаҳрӣ зиёфати ғайрирасмӣ оростанд ки бо фазои гарму самимияш ба як маҳфили шоми дӯстӣ табдил ёфт. сайрогашти шомгоҳӣ дар фазои басо гарму самимӣ ва дӯстию бародарӣ ҷараён гирифт.
меҳмонони олимақом аз табиати сабзу ҳавои тозаи тоҷикистон ҳаловат бурда, аз намоишгоҳи неъматҳои табиии диёри беҳиштосои мо боздид намуданд. намоишгоҳи маҳсулоти кишоварзӣ ва таомҳои миллии тоҷикистон дар мавзеи зебою назаррабои бӯстонсарои ҳукуматӣ ташкил карда шуда, дар роҳравҳои алоҳидаи он ҳар як намуд маҳсулоти кишоварзӣ бо шаклу услуби хос ва ороиши гуногун гузошта шуда буд. дар намоишгоҳ даҳҳо намуди сабзавоту полезиҳо, меваҳои аз лиҳози таъму сифат беҳамто ба мисли ангур, себ, ноку анҷир, хушкмеваҳои босифат аз қабили чормағзу бодом, мавизу писта ва меваҳои ситрусӣ ба маъраз гузошта шуда буд. меҳмонони олиқадр ба ҳар як маҳсулот ва намудҳои гуногуни таомҳои миллии мо таваҷҷӯҳи зиёд зоҳир намуданд. сарони давлатҳо аз меҳмоннавозии тоҷикӣ ки аз ҷониби сарвари давлати тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон зоҳир гардид, басо шоду мамнун шуданд. 9 октябр дар ҳошияи чорабиниҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил дар шаҳри Душанбе раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ бо муовини раиси ҳукумати Федератсияи Русия Марат Ҳуснуллин мулоқот намуданд. ҷонибҳо вазъи имрӯза ва дурнамои муносибатҳои бисёрҷонибаи Тоҷикистону Русияро мавриди баррасӣ қарор доданд. рушди бемайлони робитаҳои байнипарламентии ду кишвар зикр гардид. ба масъалаҳои тавсеяи минбаъдаи ҳамкориҳои гуногунҷанба бо Федератсияи Русия аз ҷумла дар бахшҳои тиҷоративу иқтисодӣ ва фарҳангиву башардӯстӣ ба нақши назарраси Комиссияи байниҳукуматии Тоҷикистону Русия оид ба ҳамкориҳои иқтисодӣ дар ин раванд таваҷҷӯҳи хос зоҳир гардид. зимни суҳбат ҷонибҳо вобаста ба масъалаҳои дигари мавриди таваҷҷӯҳ мубодилаи афкор намуданд. 9 октябр дар ҳошияи сафари давлатии президенти Федератсияи Русия муҳтарам Владимир Путин ба Ҷумҳурии Тоҷикистон мулоқоти муовини якуми сарвазири Ҷумҳурии Тоҷикистон Ҳоким Холиқзода бо муовини раиси ҳукумати Федератсияи Русия роҳбари дастгоҳи иҷроияи ҳукумати Федератсияи Русия Дмитрий Григоренко доир гардид. дар мулоқот масоили ҳамкориҳои дуҷонибаи ду кишвар дар самтҳои гуногун баррасӣ шуд. афзоиши гардиши савдои хориҷӣ байни Тоҷикистону Русия ва тақвияти ҳамкориҳо дар дигар бахшҳои афзалиятдор намунаи олии робитаҳои дӯстонаи рӯбарони ҳар ду давлат арзёбӣ шуд. дар 8 моҳи соли равон гардиши савдои хориҷии Тоҷикистону Русия 1,4 миллиард долларро ташкил дод ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 14% зиёд мебошад. дар идомаи мулоқот ҳамзамон доир ба таҳия ва татбиқи лоиҳаҳои нав дар иқтисодиёт аз ҷумла рушди зеҳни сунъӣ, рақамикунонии соҳаҳои иқтисодиёт ва дигар мавзӯъҳои мавриди таваҷҷӯҳ муҳокима шуданд. бинандаҳои гиромӣ, ин буд нашри муфассали барномаи иттилоъоти ахбор. бо телевизиони Тоҷикистон бошед.